mutongereria wa BARIA mbungeni ya kaunti ya Meru nowe MCA wa KITHII MWENDA ITHILI ni ameneretie MCA wa BARIA BAKUGWATA MBARU Ngavana KAWIRA batongeretwe ni MCA Evans Mawira akiuga ni baciumitie kwandira baba bangi 56 na gutena gitumi kya kung'ana. ITHILI augite gutirwa aria kana MUSWANDA barakinyithia mbere ya mbunge umwe wa 13 baba barega kuthikira kana kwithira bakithingatiriria untu bubu ni untu ni jwa thirikari. Kagiteni ukauna we MC wa MBEU augite ni banganiri ni kugaira MURANDI ombecha ciaju irechi kumenyekana na chombata itimize budget muthumurioki ari na chotariria. Tongire obra maninde ne mbunge ya Meru no mwenda ITHILI urakinywa no MC wa KITHII awite na lebe county assembly ya Meru kila bakuthia mono nigukwamira mantu ja budgeti nikenda gutigira mirandi yonthe ire kwendekana maturene kwithwe gikirwa na kinya kona mbechi imwe ire kwika ikwinyanga tigwita gutithia madaktari nkathi na kinya kwandika arimu baba ingi mbecha ire chiretawa kurari na World Fund kurari na flagship utema mantu ya tutikwenda mantu ya flagship na mantu ya World Fund turenda mbecha ituchigaire methene tuchigaire kimbudgeti chonde the last coin obora ward ethire ina kiwango kire kona equal ward chonde kwethire kwina equity in distribution of resources. So non budget ito umechunguza na ito umescrutinize bobwega to the budget rate tia any coin iriangi kana thiringi kinyemwe itino tumiri burabirite budget ito amele bobwega tone mbecha chionde tuchikira kinins cha mwananchi na ninsi echikaomba otete antu betu na igondo tukwa kembecha uchionde chari current ite na uotheri iche na uotheri igore uotheri mbecha icho tukwa na icho atumira tuandike arimu tu promote madaktari to arimu betu scheme of service na man mwenda ITHILI agwite bathio ntububu ikethore ngugia ngavana Nandi gwita maturene kurikithia mirandi iji na ngavana nguye ni implementation batungwe to ni allocation iko allocate into budget then governor to ikyo allocate into budget governor no follow budget ahakikishe kwa implemented nondo this budget yeta ki mwananchi wende agatha aina ability kupoma akaila karatasi yo akamenya imbibi yake thebiko akaila karatasi akamenya wonti yake so obora mwananchi agatha akemenya na nya batu MCs tukera antu betu imbi to abaikira budget no tukathitha public participation tukalionga kira antu betu tubaura kibitu wiki na tweta twabere turaikira barabarana turaikira kintu kina budget so manto ya kuanga World Fund anga mziana nkro 15 million angambi no we don't want that indi amana bubu MC wa MBEU kuna orange no agwite kinya MCA mbathithia budget ije bakugira no mwanga bakwata na ngavana no ntuno kumbikala ati ngavana amenya bubu agaikia mirandi kiwandire akwenda na wandire batikuna na MCA kinya kuonekana kandarathi batikuriwa kona ingwe cha thirikari cha wathuru contractors so antu baba ingena no kumenya kuriwa mbeji thirikari kwenda some kusukuma kenda oriwa so contractors sasa ngivamba kwa boendi kwandie kuna ndu bakumenya kinya bari tangwe kuketha kwena musukumano yo kuria so I think bamwe no bagwirite no bakumirite thine neo tewete kiaspase kabana amenya kwethira kitha natengete kitha tuwe for example wandi fulani nitengeri 15 million oyo kiambecha ira wiki nangi that's could be the case mbecha ira yata pending bill ndu contractors na baba okira kurutangwe wandi neku that's could be the case na kinya still kinya ya itemized you might meet the same problem na ndo becha ite ya niri orimwe gavana you see kwa itemized mbecha ira ndiko mbecha ya thirikari quarterly amba kwa priority na rawani da kwenda wa mwira atia ITHILI akiwa batiko makwa na MC 13 barabara rutero ngavana ni account assembly tina thina ngavana mirango ni ruri na tweterete twinde utemtu kwenda wita kingavana ira tukwenda turena development neke akwitha mirango ruri na uni obubwira wetha abukiri na obutiko aria utitha bwetu chumbura bugwanga tuiye batu utiya na batu bura tukavive ingwe tukarita bura ibwirite so the 13 kathe bachuzera weta yo iteniyo onda urenda wana ukutisa wana na ukutekobwa so ba they bachuzera bura mwana ino bukwenda rieni na regeni utugungura no tuchumbura no turanga anga iburiti kamitine kamiti utemnduriti kamitine antu bonde ba kamitine ira bakubwira kwethira ba kicho
na muguna urindino no akiuga ugu kingwataniro eji uthuriro rira witire ku criticize kithei mutongoria kana gavana kinya contractors baingi bakira kwa ongo cia wondie kuno ntu maybe in one way chomba kwitate chomba kuria kuriwa. It is very difficult kwathurana gavana na MCA nontu we serve the same government nontu batu ikithairo chetu ni ithatu cha kubithia sheria cha present na oversight. So ndi muguna na ore MCA ore elected ekabindi whether we na good relationship working relationship with the governor kenda one antu baku what you have brought indi amuna buna ndi mwenda ithiri na kuri MC baba na ndi 13 bethe bakiuga uma ke manto jegie na uritingu gibwayo Mheshimiwa Mawira former majority leader na baubangi nontu bukwenda kwira ameruma paire ni uma bwa MTF scandal MTF yari karitangwe 3 times local contractors thera are go bwete kilometer 3 gavana awire ka bwete kilometer 9 so turenda kumenya kethira MTF kauma ikaritangwe nkulugia burangwe charity eitarere MCA barari na kawezo kakwana rango ikuritwa na barabara ikurimwa itukwenda kona MTF ikirima barabara chionde ndene wond lakini bagabo tuira barabara ithatu barabara irengi chionde china metaro aire china metaro ina yaita so babwe Mawira kethira ibonka na ibo kumenya uma bwa gavana tuireni ereni ameru about MTF Muthuri Murioki, Uguru TV, Mutiro jwa Kangangi.